पाउसेद युमपम उइबा मर उइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे मॉस्को द थमलिबा सैंक्शंस लौथोकपा हाइबसी यूक्रेन का चथरिबा शांति की वरी की सरुकमनी रूसिया मॉस्को की मथक्ता थमजिलक्लिबा सैंक्शन सिंग लौथोकपा हाइबसी खुदोंथिबा अतुपा नबित खुदिंग की मखा चथरिबा मॉस्को अमसुंग यूक्रेन की मरक्ता शांति की मांतिकनबगी वरी सिंग की सरुकमनी आइना ngasi thangzagi anganbada phongkiba warol singda Russia ki foreign minister Sergei Lavrov na haikre Russia ki landawat loisenna bagi matangda sathariba wari sana basing kai bi yabagi khutong thiningai phibamda leire haina irai numeta kif na warning tawkhre haji oithokba jaba treaty amagi draft ama video conferencing ki khutangda namit khuding ki oiba yumpham amada Russian amasung Ukrainian delegation singna tasengna mag khanari ana Russian foreign ministry ki website ta phongba China ki official Chen Juha Jinhua News Agency da phongdokhiba overall singda Lavrov haike February kunmari dagi haukiba lan aduki matung dagi Ukraine ki President Volodymyr Zelensky nongsuk lebak sina Russia ki mathak thamliba sanction sing adu yana kan khat anbagi mathau tai amasung madu sathariba mantiknaba wari sing asigi saruk oiba yaroi haina kan taksile Ukrainian amasung Russia na March kunmapan ki matung dagi haktheng na wari sana khidre amaso kibmana ki mafam sing dagi Russian troops sing na handokibaga Makoy na miyot minay sing chatharam ki aypa Ukraine na maran sing sirakiba adu ki matang dagi phibam adu phat khidre Ukraine ki wafam sing adu Moscow na yakide Ukraine da Russia na lokol iba thabak sing asi Moscow na makoy ki jumlo na balibak adu badi militarize amasung di nazified tawna na ba special operation amani haire amarom da Ukraine amasung nongsu kilibak sina Russia na makoy da kya huru da ba lan amasa tharak pani haire wari sanariba adugi agenda da atai kyage manung da di nazification anuba geopolitical ki asing baseng recognition tawba sanction sing lauthokpa Russia lon gi state tas na sing basu yauri an hiana pakthok chawthok tana Lavrov nai gi aigona sathariba mantik na bigi wari sing adu arubu oiduna su maka sathaba pami an Russian foreign minister aduna makata ke Ukraine basawali banok juk lebak sing aduna Moscow gi mathakta akhak palai taba sanction sing thamkre Russia ki economy bo su da tuna amasong madubo sovereign default ki su ngagia jahon tuna Russia ki state gold amasong foreign currency reserves pumbagi tangkhai rom fresh tawkhre maka tarakwa atopa pauda Russia ki jet ni fu kapthakhiba kip ki ghost lanpham da Sikhre Ghost of Kiev fire ka khangna khraba Ukrainian fighter pilot ama Russia ki jet plane nifurum yawna kaptharam lava tungda haukiba thada lanpham amada Sikhre aina the Times of London haikre Pawodona mathauna faraba pilot aduba war herori haina masa amagi mafa masa gi sei kunga mafan chura major Stefan Taravalkani anasu masak takre MiG-29 ama firing ei Taravalka bui nabagi masing jamlo ba forcing lan theknari Mars taraga humdai da kap thakebani haina su UK ki pause aduna haike magi imung manung gi warol adu paladuna di Times ki matung ina fighter pilot adubo masala ikidraba tungda Ukraine gi lan theknari gi manung thauna fabagi makok thongpa medal Order of the Golden Star Pikre. Magwa Hero of Ukraine ki title adusu Pikre. The Times ki matung inam haki helmet amasong goggles adu London to auction tawragani. Russia ki lan adu ki hanban wita Russia ki flame tara kapthar khrabagi matung. Tara vulkana malem sin batung bagi mingsat fangke. Magwa miyam na Ghost of ki fine kaunai The Times ki matung ina measure tara vulka Koroliv ka kawwa apik pakhun amada nongchuk thangba Ukraine ki. Senmi amagi jumda foki amasong arab ringedagi mahak pilot amu arapa pamke magi masak adu phongdok lakhibadagi Ghost of Kiev adu arwan legend amu arakani habagi pausing adu ngangna balekre magi thongna fa adu na masing jamna helava yekna bagi mayukta Ukraine forcing ki damak asauba moral booster amoy ke Ukrainian military namhaki aroi flight na dragana sigiba adu ki matang de ibau amada makoy da pirakhide haina major Tarabalka ki mapasing aduda hai hana di Times na haike mag mission amada paiki masung magi thavak mission adu magna mapung fana pangthokre haibadu aikona khalle madudagi mag amuk halakidre aikona khangliba pau haiba masini aina mama pa aduna haike khanong pokta Russian troops sing thingnana ba Ukraine na lan thingnare Kremlin na industrial Donbas region pasinaru honariba nongpok amasung kha thangbada hen changsilakliba Russian troops sing bo thingnana ba Ukraine gi force ngasi thangchana beta lan thingnare Ukraine ki nongpok thangbada hojik thorak level lan aduki mapung phawa picture ma fangbada arubu oiri amadi nongtak taki attack sing amasung artillery mayam ama kafana pawmi sing ki damakta koina chatpada yamna khudong thiningai oire Ukraine amasung Moscow na saugatpa reveal sing animak aduna lan thengnariba mafam dagi pawlawda akanba athingba sing thamle
masing ke onadi Rusia ki military men por na Ukraine dagi yam hele lan hauram dai ki numit khani ki mamangda Rusia na ngam khai manakda thamki ba lan mi basing ado lagama lising marfudra romni adu ka Ukraine ki standing military de lising kun romni madu so lebak asigi mafum sinta sai thok tu na thamli bani Hazu Papa Russia ki troops sing amasung makoina sagot pa separatist force sing na tha asida Donbass ta sumlagi apik pa mai pak pa kharda mak phang bagum tawre Donbass na makoi ki khongpam tana na ba khunggang khongkhang ki oibam mong da thengna na ba khona ra ba so Russia na lan ki thourang to ki ba te khadu haujuk su phang ka da ba wale Polum na Russian army na sarang na lak mapan active duty personnel lai maduda natana yam na hena chawra ba air force samsung navy su lai khwaidi ki maru ever tactical nuclear weapon su lai Donbass the Russian forces kumang choksin bangamdre Russian forces na Ukraine da landari ba si makoi na jatho ki ba thourang da gi matam yam na chondare masigi maram sing ki mark the Ukrainian forces ki ngak thok pangam bagi mapangkal asisu amani hani United States ki senior official amana pangdokre Russia ki thourang asi makup ta na khang badi na te adubo lange khongjang yam na tap masung chang mana da asina nongpok Ukraine ki Donbass lam na ta makoi na mai bang na ba khona river kai yam na thengdari ana aikoi na thajai ana mat Mabing mata aito ki dabai US ki official aduna phongdoke Ukraine ki dongfok lom the Russian forces na Ukrainian troops sing question na bhona bada makoi asi namit kyani chon thare Russian forces na Mariupol city dagi awang lom da thorok tuna Ukrainian forces ki mathak talanda na bhona bada makoi phibam amata da khumang choksin bangam dre yam na tappa amasung chang mana da ba ubu phangli an official aduna haiki margasi da kipta ki phangpa pau amana Ukraine ki president Volodymyr Zelensky na Donbass lamdam amasung masida leiriba punmakpo Russia na tumna mangana na bahonari ana phangdokre lepalitna bom thadava infrastructure amasung mari leinava area da leptana attack tawwa asina Donbass lamdam amasung masida leiriba mipung kudemak Russia na magta kantuna kuntak lan sina na bathokan ba pami haibadu utpani marabandana aikoi gi lam aikoi gi praja ngaktok pa habasi tasing hingna na bagi lan pam oire Zelensky na mahaki ahing kuding ki thadokpa video paujil amada phangdokibane Ukraine leptuna leiriba makai Donbass ki city amasung town sing hingane landarak liba Russian forces na makoi ki thourang adu saruk kharadang warbasu mai pakiba matamda makoi na Donbass bo nangdung ngakta gi lamtam hoina daba artillery amasung aircraft marang kana sinara kare masina Mariupol da tawkiba adum warakani hana Zelensky na haike lamdam masida kwadi ki sokot sar sing gi barakta ama oikiba Mariupol asi haujikti amanga tambarakta Russia gi concentration camp ole awangul da leiba marwiba city kharkepta langi phibam si yamna tamthiba masak oire adaba Ukrainian troop amasong intelligence agency sing number oiba tactical maipa ko de fangle and president haike mana ko pamarol di phangdoki de nakalamrom dana UN ki chief na Ukraine da yangsin khongjat langlingai charakta Russia na air structure thaduna akan mamong dalandara kre Ukraine ki konung kifta United Nations ki secretary general laktuni yangsin khongjat ki manung da Russia ki mekete ki mafam atuda akan ba Air structure taduna aki akang pokan bada natana yung kai kya thuai kre thaudoga si Russia na kepta saibul anilan daba lepru roba matungda handak tanang na sa tava attack ne attack atu da journalist amasu seki ana Russia na thadorpa cherol hamada phongdoragle Russia ki missile attack atu da US na funded of free Europe radio laboratory ki producer bera chiris lai ki dabani mag Ukraine ki konung kifta leiwa building amada lairingai matamda misan sang kapsula kebani ana Ukraine ke media group na phongdoragle Thokiba thakdok adu ki matang da Russia ki defense minister na phongdorak pada hadak bang thokiba air strike adu yamna maifak pa thabaka moike awang batha ki long range air based weapon adu ne Ukraine da leiwa building sing mafung phana mang ta khan bangam ke maduda sin nakiba artyom missile amsung space enterprises anina kipta chapchana landa bada maifak ki ana phongdorak le thaudo gaji hek thokraba matung da Ukraine ki president Zelensky na phongdorak pada Russia na phangthokliba Air strike adu tasengna ba UN ki chief Antonio Guterres bo attack tawdun hana ba thourang tawkhibane masina United Nations da natana balem gi oivo organization kya ki mot chiliba lup asida mioi bagi masat nataba thabak thong sing uthok sari ana maral siragle maragasi da give of last da aksang sampan gi asoba mongkham sing thengnare Ukraine ki president Zelensky Give of Rus ki tongan ba mafam sing da asi bahaksang champan ki asopa mongkham thengnare ani Ukraine ki president Volodymyr Zelensky na phongdokre Ukraine ki Kiev independent mamang da report adu haike madudi Give of Rus da mi champan ki asopa mongkham ama thengnare haina Ukrainian president Laothokre
तौगमसुं मदुगी मतुगदा मीडिया आउटलेट असना करेक्शन अमा इशू तौके अमसुं जेलेंस्की न पल्लिबदु कि ओब्लास्ट लेपा तोंगन तोंगनबा असोबो मौफम सिंदा लेरबा हक्चांगसिंग अपुनबा मसिंग हाइके मीडिया आउटलेट की रिपोर्ट अदुना मखा तारादुना रूसियन ट्रॉप्स इन लमदम अदुदा बिचम चाके हारखे अना फंगदोके इराई नुमिता चीफ इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट रूसियन मिसाइल होम की ओब्लास्ट हिट तौकी अना पनके कि ओब्लास्ट मिलिटरी एडमिनिस्ट्रेशन की मकोक अलेक्जेंडर पाब्लियू की मतुक इना मिसाइल सिंह अदुना की ओब्लास्ट की फास्टिव सिटी गा नगनवा इंफ्रास्ट्रक्चर साइट सिंह दा हिट तौके सरगसद यूक्रेन की बोरोदिन का खोंसत अमा पांगथोकलिबा यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ना हौजिक सथरिबा लान अदो मरम इसा चादबा लान ओइरे आना फोंदोखिबा लोइनाना मागी वखलदा माकी इमुंग अदु लान अदुदा मांगताकलबा कासिंग मनुंगदा अमदा लैरबनी आना खल्ले अजगम फिबम अदुदा आयाकी वखलदा आइगी इशू सिंग बि पाइदुना चेंथोकनबगे साकदम उबो फांगे मजिगा लोइनाना इमुंगी मियोय के असु लान अदुदा सिबगी साकदमसु वखलदा उबो फांगे लान असि कुनमथोय सुबा सही सा असिदा ख्वाइदगी मरम चादबा सोंगनफम थोक्तबा लान अमने लान अबसे तसेंग फते आना गुटेरेस के वरल पलदुना यूक्रेन दा लेबा यूएन ऑफिशियल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ऑफिस ना फोंदोखे यूएन चीफ असी मॉस्को की खोंगचत लोरबा मतुंग दा युम सकैसन बिता यूक्रेन दा थोंखे ट्विटर पोस्ट अमदा यूएन चीफ असिना हाइके मदुदि यूक्रेन दा पीबा ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट हेना चाउतो उनदबा मागना मागातन होनाखिगनी अमरी कॉन्फ्लिक्ट जोन सिंग दगी मिसम सिंग होदोकनदबसु अंगम थाक्ता होनारगने पनबजाबदी फेब्रुआरी 12 दा रूसियान यूक्रेन दा लॉन्च तौखिबा स्पेशल मिलिटरी ऑपरेशन अदुबा नोक्चुमुग लेबाक्सिना मरम चादे अमसुंग कैहौरुबा याउदन अकन रिंगसिंग बगी थौगनी हाना फोंदोकपा लैख्रबने मसिना मरम ओइदुना नोक्चुमुग लेबाक्सिना मॉस्को की मेयुक्त अकनबा सेलथोंगी अथिंगबसिंग थमख्रबने फ्रांस ना यूक्रेन दा मिलिटरी अमरी ह्यूमैनिटेरियन की मतंग पीबा एंगललगने फ्रांस ना यूक्रेन दा मिलिटरी अमरी ह्यूमैनिटेरियन की ओइना पीबा मतंग एंगललगने अना प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन फोंदोकरे फ्रांस ना अनिसबत नाम की ओइना प्रेसिडेंट की फम पारिबा इमानुएल मैक्रोन ना यूक्रेन दा मिलिटरी अमरी ह्यूमैनिटेरियन की मतंग पीरगने हाना लाउथोखिबा असिदा यूक्रेन की प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की नसु फ्रांस वथागरपा फोंदोकरे फ्रांस की एक्सपर्ट सिंह मिशन ना रूसिया ना चतरिबा लान असिदा क्राइम चथबद चेनरिबा सिंह इंटरनेशनल की ओइना थाकता वेल रिसर्च चथनबगी दबक्तसु साथी सबोन के अमा खोमजिले यूनाइटेड स्टेट्स फ्रांस जेक रिपब्लिक अमदि अतै अतोप एलाइसिंग नसु यूक्रेन दा लान की खुसु खुलाई के अमा पीदना डोनबास पो ngathoknadaba hona aribane फ्रांस ना ख्वाइदगी नवरब अल्ट्रा मॉडर्न काइसर कैनन थारगने फ्रांस की प्रेसिडेंट आइकिबदा यूक्रेन दा फ्रांस ना मिलिटरी की मतंग पीबा असि मेडिकल इक्विपमेंट हॉस्पिटल की जनरेटर फूड एड शेल्टर एड इमरजेंसी व्हीकल जाउन तन चदुक तारा का मंगा की इक्विपमेंट बीख्रगनी हाइरे मखा तारक अतोप पाउदा नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर खुलाई सिन्नतुना मंगजोंना खुद थाबा याय किम जोन उन नॉर्थ कोरिया की मयुक्त केहलप लेरबदी न्यूक्लियर खुलाई सिंग सिन्नतुना मंगजोंना खुद थावगनी अनलेबा कसिगे डिक्टेटर किम जोंग उन यूनाइटेड स्टेट्स अमसोंग एलाइस इंदा कोइना वार्निंग तौग्रे कैपिटल पिंगुवांग द असोबा मिलिटरी पैरेड अमा पांगथोखिबा अदुगिदमक आर्मी की टॉप ऑफिसर सिंग द थागतपा फोंदोकपदा किमना यामना लुबो वफम असी आइखेबने यंगनबा फोर्स दगी नोंगमगी न्यूक्लियर थ्रेट हेंगलकलिबा असी याउना खुदोंग थिनिंगै ओइबा खोंथांग कयासे माइटी बफिनदबा अमसोंग करिमत उपाय लेहंतनबगिदमक दरकार ओइरबदी मंगचोना को थाउबक ngamnanaba न्यूक्लियर खुलाई फायरब मिलिटरी बो लेपतना सेंगुटकनी हाइना किमना फोंदोखिबा वफम अमा नॉर्थ कोरिया के ऑफिशियल ओइबा कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी KCNN रिपोर्ट तौके नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर फोर्सेस असी यारिबा मकै ख्वाइदगी यांगना सेंगुटकनी अमसोंग खनबा होरकलबदी फोर्स असी सिन्नगने मपान के थ्रेट जामना मयोकनब फिल्म असिददी न्यूक्लियर खुलाई असी लानथोखनदब पंबै खक्त ओइना सिन्नरोइदबनी आइना किमनागे नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर खुलाई मंगजौना सिन्नहौनदब वाफम फोंथोकलिबा असी साउथ कोरिया जापान अमसुंग यूनाइटेड स्टेट्स की मफमदा यामना नोंनांगबा पोकनिंगाई ओइबा वाफम ओइरे सही असते हौजु फाबदा नॉर्थ कोरिया ना मिसाइल लॉन्च तारागा हुंदोइरक तौखरे मसद इंग्लिशिंग अनि तारागा तरिके मतुंगदा अहानबोइना ICBM अमगी फुल रेंज टेस्ट तसु यावखे इकोन कोनबो एन इंग्लिशिंग अनि तारागा तरिते एक्टिव ओइखिबा न्यूक्लियर टेस्ट साइट अमसो नॉर्थ कोरिया ना कन्ना सेमजन बगी थबक चथारे लागलिबा मेतरा द साउथ कोरिया की अनुवा हाललाइन प्रेसिडेंट इलेक्ट युन सुक सियोल इनोग्रेट ओवर मतम अतोइदा नत्रगना प्रेसिडेंट इलेक्ट असिगा यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्ट असिगा यूएस की प्रेसिडेंट जो बाइडेन का अहानबो ओइना उनबा मतमदा नॉर्थ कोरिया ना न्यूक्लियर सेंग तोरपा याय हाना एक्सपर्ट सिंगना थाजबा फोंदोखे US State Department की डिप्टी स्पोकपर्सन जेलिना फोर्ड ट्रांसु नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब चाइंग तोनन बहोनरी हाबसे US ना खांगी मसि लमदम अदुदा यामना लेखा तानन मसाक ओइगनी अमसो
Malemgi wanasu nan proliferation gi kongjangda yamna kanan gani ana phongdoke. Serbia na Chinese missile sing uthokre. Ikui kuidana China na supply torakiva air defense missile system ama Serbia na ngasi uthokre. Thourang asina atai nongsup lebak singda amasung Serbia ki lona bada leiriba lebak singda yamna nonang ba pokali. ISQ-22 kaupa air defense system asi mamang thada Chinese Air Force ki transport plane taragari toy holaki bani. Russia amasung Ukraine ki marakta lan thoklingida China na amukta asuk yamna Europe da khulai holakpa asi ahanba thaudokni haina thajari. Russian official oina European Union EU ki member oina honarbasu makoina T-72 battle tank MiG-19 Mi-35 attack helicopter sing jauna Russia amasung China ki khulai kya laisile. China ki ISQ-22 air defense system asi ki Air Force version asi FG-3 kawi Serbia na European Union amasung atai nongsuk lebak sing ki alliance da jawab pamlabadi Western standard ki oiba military equipment oina pai kadabani aidun English ngani kunda US na Serbia ki sarkar da Chinese system asi laidana ba warning tawke. China ki system asi United States ki Patriot missile amasung Russia ki S-300 ka lamba oire. Adoba Chinese missile asi ki range asi Russian S-300 dagi kharadi hantai haire. Europe da Chinese missile operate toba si Serbian an boire. Putin na Ukraine ki mayukta Lanjao Laothoknaba thourang taure. Russian President Vladimir Putin na Russia ki praja takhatuna lan toba yana bagidamang. Namit khani ki manung da Ukraine ki mayukta Lanjao Laothoknaba thourang tauri aina pawi source sing haire. Haukiba February kon mari da Russia na Ukraine da landa pa madam matu Ukraine ki military mapanggal Laothoknaba masuk. Nazi kambu Laothoknaba bagidamaktani aduna special military operation ni aina phongdoke. Pungkhara ki manung da Ukraine ki capital Kiev khudum chanbagam gari ana thajaba maramna action adu lani ana pankide. Akhanaba operation adu matam jamna sangtharakpa Kiev da jangchin bada maithiba nangduna tangai fadan handorakpa amasung athai mangtakpa kya nangbada Russian army ki top official singda pendaba yamna poknaki amasung lan jamna kangkhatpa janana bagidama Russian lanmi araiba khongkana bagidama Lanjao Laothokpiu aina makoina president da taksin ki haire. British Defense Secretary Ben Wallace na phongdokiba matungina Ukraine da aroibu ina yamna chawna khut thana na bagidama Putin na mahaki reserve sing kokana na balakliva Mayma van Russia ki victory day asida lanmi khongkana na bawafam Laothoklaba yai haire. Victory day asigi mamangda Russia na karigamba mahung amada Ukraine da mai pakpa pangki. Adaba ngasi fawdi makoi mafam kya da maithiba masung nongpok Ukraine ki Donbas lamdam dasu ningthina kumang chawsin bangam daba maramna me mapanda Lanjao Laothoknaba gi khudong chaba oina loba yai haina thajanari. Lanjam na kansilakpa yabagi akiba malakliba si Military Alliance North Atlantic Treaty Organization NATO gi hanaki chief resort Sarif da Ukraine da Russia na sathariba lan asida khwaidagi aruba film ambayuk lana bagidamak NATO na sem sagadabani ana phongdokraba matung nare. Russian military ki source amana media da phongdokiba matungina Kiev kudum chanchina na balanda bada maithi banang ki bada ki military ki manung da yamna penda papok nare haire. Maithi banang ki ba aduna maram oiraduna Russian army ki manung da amuk handa lan sangning ba amusung Ukraine ki manung hanjina landaning ba fokli hana paw ki source aduna haige. Chayula sige angan basaruk tu Putin na Ukraine ki mukta sathaba operation ase pekshin tu Donbas khakta miyang changna ba perep lawbada military ni amna chawki haire. Nagalam romda NATO na Russia thengna ba troop sing exercise bangthokna ba thourang tawkhre. Western gi lebak sina Russia gi aggression thengna ba kidamak lakutur ba chul khra gi matam asida Europe da military exercise ki series ma NATO amadinan Atlantic nations sing gi larmi sina thourang tawkhre an official source amana phongdokle. Finland, Poland, North Macedonia amadi Estonia gi border sing da armor assault vehicle tank artillery amadi aircraft sing sinaduna exercise adu pangthokani. Arbe exercise adu da NATO amadi joint expeditionary force ki larmi sina saruk yagani. Non NATO members ki manung da Finland, Sweden sing basu exercise adu da saruk yagani. Saliva chayul asida ki hawraga Finland da development adu hawgani. Saliva chayul asida ki hawraga Finland da deployment adu hawgani. Madu da US, Britain, Estonia amadi Latvia ki larmi sin exercise adu da saruk yagani haire. Dana US na makoi ki citizen singbu Ukraine da chalaga lan thengna bagi matang da warning tawkre. US na makoi ki citizen singbu Ukraine da chalaga lan thengna bagi makta warning tawkre ana defense department ki meki de phangtokle. US ki lanmi oramba ama Ukraine da kuthongna bagi thawtok Sikhre matung tarakpada wafam ase phangtokibane. Aikoina American singbu Ukraine da chatna bagi wafam khangale. Ukraine leifakasi active war zone am oirabane
मरम असिना लेपक असि लमकोइबा चथोक चजिन तौबा याबा मफम अमा ओइद्रे हाना पेंटागन की स्पोक्समैन जॉन क्रेबिना फोंदोकले यूएस की लानमी ओरंबा विली जोसेफ कांजल बा यूक्रेन द खुथोंना बनिंग थोका बनुमिता सिखरबने माक प्राइवेट मिलिटरी कॉन्ट्रैक्टर ओइना थबक तौरिबने हाइरे माखा तरकवा अतोप मणिपुर की पाव अमखतंगा स्कूल की मिंगलान सिनदुना एग्जाम थालंबा लाइबक थीबने सही खुदिंगी जवाहरलाल नवोदय विद्यालय लौवा एंट्रांस टेस्ट एग्जाम द जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की नथबा अतोप डिस्ट्रिक्ट की माइरोइसिंग एग्जाम थाबा यावसुलकले हन जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लाइसरम पिलाक्समितेना फोंदोखरे अवाफमसिंग असि एमसु एमएसएफ देसाम अमदे के एसए यावना पांगथोकिबा अपुनबा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की पाव के मिफम द बिलाक्सना हाई ngasi जिरीबाम की राजकुमारी सनातोंबी देवी विद्यालय स्कूल द सही खुदिंगी JNV के एंट्रांस टेस्ट द जिरीबाम तक नतबा असम अमदि मणिपुर के जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट न कोंदबा तोंगन तोंगन बा मफम सिंद की लाखपम हाइरुसिन एग्जाम अस्त सरगाराम के हिराम असि की मतंग द जिरीबाम द लैबगी ममिंग फावो ताट्रिप प्राइवेट स्कूल अमदि माइरोय लिगना लैबा लंगा के स्कूल सिंग मिंग सिनदुन एग्जाम असि थारम बने थादोक असि की मतंग द जिरीबाम की जनरल एजुकेशन ऑफिसर AI अमदि DI न यंगसिंदबासी लाइबक थीबने हिरम मसे मरी लेनन स्कूल सेंगे प्रिंसिपल इंचार्ज हेडमास्टर अमदि ZEO AI अमसुंग DI सिंग की मदकता अखनबा मियंग सिंग चंग बावरगनी आनसु फोंदोरखे अरबिदा कंटेंट सिंग असि की मर ओइबा पाव खरा असि पाव तमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबिरिबा पुनमुक पथागसरी चैनल असन दमदा कानरबदी सब्सक्राइब तोबि दिरबेसन सब्सक्राइब तोबिरबो लोइनना लाइक एंड शेयर तौसु काबि गन पुनमकबो अमखाना थागसरी